Mayap at maggrasya nga bakpo kaya kayungan sa blang kapatad king kasalpantayanan. At yuta na po ngeni king talwi ng Aldo ning kaya katamong misa de Gallo. Kaniting banal akapag masusyan, iabetala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring katamong eganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, iabetala karing kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Lourdes, Edgar, Adrian at Andrew Pineda, Odi at Luz Kiambao, pamilya ng Nelia Martin, pamilya ng Gloria Ambrosio, pamilya ng Yudiosa Gomez, pamilya ng Rose Martin, pamilya ng Elaine Martin, pamilyara dari Tony at Helen Gozon, pamilyara ri Mr. and Mrs. Abel Manalese, Familia Beltran, Jonel Pamintuan, Familiara di Renato at Lydia Santos, Familia dari Mr. and Mrs. Mario Pasion, ding pamilyang Paldeng, Esther, Catherine, Candido Jr., Maria Chris Claire, Cecil, Christopher, at Apo Dapo. Para king espesyal ay intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Laila Abiog, Maribel Mandela, Mary Manette Pineda, Marie Chris Paldeng, Catherine Paldeng, pamilyara dari Mr. and Mrs. Romulo at Doris Almario, pamilya Mr. and Mrs. Jonathan at Annabel Suplico, pamilya Gonzales at Madlang Bayan, pamilya Mr. and Mrs. Lenin Malang, Marty at Badet, Victor Gintu, Trina Yazon, Edwin at Grace Reyes. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Antonio Simbul, Gloria Arevalo, Demetrio Simon, Corazon Manyalak, Jesus Navarro, Nilo Udan, Esther Gangcuangco, Olga Mangaluz, Pauline Kerr, Michael Lopez, Anita at Eddie Yu, Augusto Santos, Pio Cesario Pingol, George Willie Simon, Ricardo Manyalak, Gina Torno, Anwil Rafael Sampang, Elisa Fabros Samson, Merla Mangaluz, Cherry Cacnio, Paula at Lenny Hernandez, Romeo Soriano, Gloria Manalili, Familia Benavides at Rubio, at ding sablang kapatad tang masakit. Para king kapayapan daring kaladwa, daring mayango na biye, ding kapatad tamo di Norma, Emiliano Sr., Celerina, Lorenzo Diaz, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Arnold Basco, Rene Brenda at Abelardo Santos, Benito, Virginia Almario, Ana Feliciano, Dominador Ramos, Eusebio, Francisca, Annalyn Ocampo, Manuel Tongyo, Martin Cuyugan, Manuel Cuyugan, Urbano, Dominga, Eduardo Pagku, Samuel Americo Gozon, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang alanang makaganakapa karela.
Andeng beto nga pamilya ning Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ning ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing dugod ning Diyos, ating pamakiyagom ning banalay Espiritu, manatili sa ng barati kay kayungan. At kaya kaante mo rin. Bana sa diyata mo, ing katamong sarili karing banala misteryo, king kataymikan, aduan tamo ing pakalulo, at kapatawaran ng Diyos karing kay katamong kakulangan. Iyagkas tayo po ngayon ng bignanagnan ng kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa paypayang tutu, at kaya kayo kapatad,
Uling kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, panirpuko kang Nuan na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang hanghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutama. Ing Diyos, sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. May kakeni Ginong Yesus e kapayan tala. Pagkaluban may bayong tetagan ng kekang balayan, amanalig king lugod mo. King kekang panyatang iyangat mo kami king tula ng kekang kayarian. Anong nu ka mabibye at magari kambe mo. At ning banalay espiritu, metong mo king panga Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibot, king kadwa ng librong Samuel.
Manok nangit na yung payapa i David, king palasyo na. Erane abalanan pa rin sablang kasalang na. Uling ing ginuya, ing mimingat keya. Kanita nga ng David kang propeta Natan. Lawan mo, manoknangan ko keting palasyong megawaking sedro, kabang at man ing kabaning Diyos, king metong mong tolda. Nganang Natan, daptan nyo itang nanumang mayap ay isipan nyo, pablasang mamantabe kaya kayo inggino. Dapot king being ito, nga naninggino kang Natan. Puntalan meng talasuyo kong i David, at sabyan mo kaya, ing pasabi ko, inganti kanini. Aliway ika ing mitalakad, king templong pitok nangan ko. Inya sabyan mo king talasuyo kong i David, king ako, ing ginong mayupaya, pasabi ko kaya, inganti kanini. Kinwara ka king marangleng pipagpastulan tupa, at gewara kang talapamahala ning balen kong Israel. Kaya be mo ko no ka rin kaman minta, at ikit mo ing simbot kula ring sabla mong kasalang. Ngeni, gawan keng lalong maragul ing lagyo mo, kesa karing pikabalwan, amani muna ning yato. Dininan keng gabon ing balen kong Israel, at karin kula papanuknangan, at alanang menligalig pakarela, manibat kanitang pigkalubanan kulang hukom. Enala mayalipan pa karing marawak a tao, antimoing merapat karela, king milabas a panahon. Iligtas da ka karing sablang kasalang mo, dinanda kang anak at talapagmana king trono mo, manatiliya ingke kang pamilya, at ingke kang kayarian. Manatiliya ingke kang trono, king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Makiabi tapo karing koro king pakibat adalit. Idalit ko ing kaya pa ning Ginoo king kapilan paman. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong ekukupas, ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uli nga lang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo matatagyang kalupan ing banwa. Idalit ko'y kayapanin, Ginoo, king kapilan paman. Ating kasunduan nagewa ko, king kakong pinili. Pengako ko kang David, aalipan ko, kinging keyang lahi, kakuyang papanatilyan ari. Kapilan man ating keyang kayarian, eya miwakasan. Idalit ko'y kayapanin, Ginoo, king kapilan paman. Kanako sabiana, ika ingib pako at Diyos ko, ika ing talapamingwa ko, parati keng tutuparan ing pangako ko keya, at ing kasunduan mi manatiliya. Idalit ko'y
Talakatapong ngeniban parangalan ing maya pabalita. Itangan po, datang na ka, o Emmanuel, ing pamakisan netong ning Diyos, busalmi, ingke kaming ari, ingke kaming ukom, iligtas mo kami, o ginung keken Diyos. Ingino manatiliage kayo, At kekaan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Isakarias sing tatang ng Juan, nikat mo yaking banalay espiritu at nga nang magsalita. Puriyan tayo ing Ginoo ing Diyos ning Israel. Inatdana ning kasaupan ning kayang balen at timawa nala. Dinina nakatamong meto nga mayupayang talapagligtas, ay bat king lahi ng David akayang talasuyo. Itiying malambat na ng pengako king kapamalatan daring banal ng propeta, king iligtas na katamo karing kay katamong kasalang, at karing gamat daring sablang masama kay katamo. Pengako na naman ing pakit yang lunos, karing pipumpunan tamo, at ganakane ing banal ng kasunduan. Yan ing pangako asimpana kang Abraham apipumpunan damo. King iligtas na katamo karing kay katamong kasalang, pantimawa tamong makasambakeya, ban maging banal tamot maging matulid king panimanmana, ning kay kabana, ning biyeta mo. Ika, anako, mayaos kang propeta na ning kakatas-katasan na Diyos, datang kang makauna king Ginoo, ban isadya mo ing dalanana. At ituro me ing kayang balen, ing dala ning kaligtasan, ing pangapatawad daring karelang kasalanan. Ing Diyos tamo, tunay ang mapaglunos at maganaka. Ing munag ning kaligtasan ipaslagne kay katamo, at ibat banwa, sunlagya, karingat tsuking karalumduman, at karingat tsuking lilong ning kamatayan, ban itunto na katamo, king dalana, ning kapayapan. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita, ning kay katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayapak po kay kayo kong sabla. Ngeniya po ing tauli ng aldo, ning siyam, ay aldong pamagsadyata mo, o pamagnobena mo, o pamanyimbata mo, para king daratang akapaskwan. At iti, yapining potang kapitangan bengi, o ing bukas, ing Pasko. At ano nga pansinan niyo po, makatugmaya, tugmaya, ing kay katamong mipas sa ebanghelyo kaniting taulina ng aldo, ning kay katamong misa de galyo, o kaniting tauli ng aldo, ning pamanyimbang bengi tamo. Bali po iti po'y ngausan tamong king amanong Latin, Benedictus nga tamo, o ing dalit ng Zacarias, the song of Zechariah, the canticle of Zechariah, nga napuniti king English. At karing siyam
ayaldong pamanenayata mo para king kapaskuan. At lu lapong matingkad abage, ding mipapasyag karing pamamasata mo, manibat inyang mumuna ng aldo ning misa de gallo at ang ganang ene. At lulang bage ding pawagana, paganakana, malinong payabot da ring pamamasa kay katamo, itamong magsimbang bengi po. Nanulareting atlong baging pawagada, ding pamamasa tamo, manibat king day 1 ang gana, kaniting day 9 na o tauling aldo na, ning kay katamong pamanyimbang bengi. Mumuna, yapin po ing amanong pangako. First is promise, the promise of God, the promises of God. Nung pansinan niyo po, manibat inyang inumpisan tayong panahuna ning Adviento. Ang gana po, kaniting tauli ng aldoning kay katamong misa de gallo, ing Diyos pinaman po, tapat ya karing kayang pangako. Inga pong Ginoo, tapat ya karing pengako na, karing pangako na. God is always faithful to His promise. God made so many promises in the Old and New Testaments. At putang sinabi ne, inapsene, ing pengako na o ing pangako na, matupad yan. Sigurado ita. Ikita mo po, karing miyayaliwang istorya, kwento, karing pamamasata mo. Ne po, lalong-lalo na, ding main characters kaniting simbang benge. Nino, mumunang dili, Maria. Parang alanta mo, kilub na ning siya mayaldo. Ing asawa ng Jose, ding may asawang Zacarias at Elizabeth. Ale, malino ya pong mayayakit iti king ebanghelyo tamong ene. Nga nang may ngamanong Zacarias, king dalit na king Diyos, nga na, blessed be the Lord, the God of Israel, for He has come to His people and set them free, nga na. Puriyan tayo ing ginuing Diyos ng Israel, ulingin at dana ng kasaupaning balen, at timawa nala, tinas nala, nga namawari nita. O batore ni pong amanong may papasyag kay katamong ebanghelyo, ilaring simbitlana o pisyag ng Zacarias sa tatang ng Juan. O ba't deti, ilaring sinabi na. Bakit? Uling kaniting dalit ng Zacarias, king Diyos, papakit na at payabot na kaya, ing kayo payana, ing kaya pa na ning Diyos, at siyempre, ing katapatan na king tao. Pinupuri ni Zacarias ang kadakilaan, ang kabutihan, at ang katapatan ng Diyos sa ating ebanghelyo ngayon. Indeed, God is so gracious. Nganapin po king bandang kapupusana, taulina, ning kay katamong mipas sa ebanghelyo, tutupin ing Ginoo, mapaglunos siya at maganaka. Kalagung amano, iti laring tinunggen na, simbitla ng Zacarias, king panalangin na king dalit na, ing Diyos tunepin, mapaglunos siya at maganaka. Indeed, God is always faithful to His promises. Eya po mangalingwan ing Diyos, karing pangako na. Eya po mangalingwan ing Diyos, karing amano ng sasambitlan kay katamo, darapta na la, matutupad la, magagawa la, mayayakit la, may bulalag la. Inya paganakanan iti kay katamo ngeni. Huwag sana po tayong panghinaan ng loob. Kung sakaling feeling natin o nararamdaman natin na yung mga dasal natin, yung mga hinihingi natin sa Kanya, hindi niya ipinagkakaloob. Sana alim. Bakit? Ulingi nga pong Ginoo, mapagkalubya, mapamyeya. Ne po? Lawan niyo po, ang Diyos ay may mabuting loob. Mabuting loob, salitang loob. Loob, buri nang sabi na tsuking kilub, makasalikot niya. Pero ang yang makasalikot niya yan, ing Diyos, balo na, ing lamaning kay katamong pilubluban. Kahit nakatago yan, kahit hindi nakikita yan, alam ng Diyos ang laman ng iyong kalooban. Alam ng Diyos ang laman ng iyong kalooban. At lagi niyang kinalulugdan ito dahil sa kanyang katapatan. Maganaka po, tapat nga pong Ginoo, karing pangako na. At potang inapsene, ingamano na, binyene,
ingamano na sugradong matupad ya king sariling kaburyana. So mumunang paganaka, bakal tamo, kay ba't naniting Santa Misa, yapining dadalan tayo king puso tamo, ing pangako na ning apong ginuing katapatana. Kadwa po, kadwang matingkad, malinong, mayayakit, may papasyag karing pamamasa tamo, kilub, naniting pamanyimbang bengi tamo, yapin po ing amanong panalangin. Pamangadi, ne po, panalangin, dasal. Kutang mo, bakit itong pagdarasal ay isang matingkad na nakikita natin sa loob ng ating Misa de Gallo? Ba't itiyeng matingkad, malinong mayayakit, o may papasyag karing pamamasa tamo, kilub na niting pamanyimbang bengi tamo? Bakit? Kasi po ita mo, anting meto nga komunidad na ni nga pong Ginoo, anting meto nga familia na ning Diyos, anting anak na ni nga pong Ginoo, anting meto nga balayan, parokya, nung hapansinan nyo, abe-abe tamong manalangin, at darawon tamo, tatas tamo nga beya-abe king Diyos, ing sablang panalangin ta, ing sablang adwan ta, ing sablang kapag nasana ning puso ta. O Lord, sana naman po tuluyan ng mawala ang pandemya. O Lord, sana naman po, tulungan nyo kaming malayo, kami sa sakit at karamdaman. O Ginoo, sana naman po, pakayapan nyo na lang, ulwan nyo na lang tuluyan, ding misasakitan. Lalong-lalo na retang atsu, king grabing karamdaman. O Ginoo, sana naman po, panelang safe, ding pamilya ko. O Lord, sana naman po, huwag nyo kaming pababayaan, lagi nyo kaming gabayan at bigyan ng kapayapaan ng aming mga kalooban. Kutanggo mo po, king balang metong kay katamo. Suryantano mo po, ring panalangin tamo, kaniting samayaldo. Ikaw kaya, tayo po kaya, nino mo ring inabe mo, karing panalangin mo, kilub na ning samayaldo. Normal na, natural na kay katamo, ding familiata mo. Ne po? Ding malapit kay katamo. Oreta mo, ding pamilya mo, ding taong malapit kay kamo, kumusta man detang emo balo at kakilala, kumusta man detang emo buri at kursunada. Sana po ang yang detang etamo balo at kakilala, sana iabe tala mo naman po, king panalangin ta. Taulingaldo, pwede tala pang itagal deti. Sanang yang detang taong etamo buri, detang taong etamo kursunada, sana ipagdasal natin din sila para sa kabutihan nila, para sa kapayapaan nila. Tandaanan tamo po, always remember that there is no person for whom we cannot pray. Bisa tamot ali, itamongan po agyo talang pangadi, ding sablang tao. Aliwa mo retang saklo na ning biyeta mo, ang yadetang makalwal pa, etamo balo, etamo kakilala. So mumunang babakal, yapining pangako na ning hapong Ginoo, king biyemo. Kadwa, yapining pamanalangin mo, pangadi mo, king Diyos. At ing katatawlian po, yapin po ing pusong mitmong kapasalamatan. The proclamation of gratitude. Baliyo po ing Benedictus, the Song of Zechariah, is a great example of a grateful heart, especially during this Christmas. Ing hapong Ginoo, nakatamo, tutok na ngan tutugtog, bubulos na, ing kalam na kay katamo, inyapin po, dapat mo, maging mayap at maganakata mo. Bakit? Uling pagkalub na kay katamo, ing labis-labis sa kalam na, grasya na, lalong-lalo na iting kamawulagang grasyang pagkalub na, king biyeta mo. Nino iti, ing kabubugtunga ng anak. Jesus, ing Emmanuel tamo. So, let our attitude must always be gratitude. Na po? Always be grateful for what you have. Always be grateful for who and what you are. And always be grateful for your family, for your friends, for your relatives. And always be grateful. Why? Because God is always faithful. At lulang pabakal, ding dalanta mo, kay ba't naniting kapag masusyan, ngening pupupusan taya, ing pamanyimbang bengi tamo. At yuking puso mo, ing pangako na ning hapong Ginoo,
Mabiyaya king puso mo, malablaban may king puso mo, ing pamanyahos mo kaya, ing pamangadi mo kaya, at sana panayang milalablab king puso tamo, ing alanganggang kapasalamatan, karing ganaganang kalam apag kalub na kekatamo, ban kanita, maging masayaya, magrasyaya, makabaldugan ya, at payapaya ing Pasko, kekatamo. Amen? Talakad ko man po. Pakamalan kong kakaluguran, manalangin tamo pong king Diyos, ipatangat siya banwa, adaralo at mititamawa kay katamu kapamilataning pamanyatang na, ning kayang kabubugto nga nayanak, ing pagmula ning sikanan, ning kay katamong kasalpantayanan, kapanenayan, ampon lugod. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong maniga po, o ginu, datang naka, at ikabus mo kami, ulitan niya po. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Ban kapamilataning banal ay Eucharistia, Kristo, parati ning pasik nangan ing Santa Iglesia, at ing Santa Iglesia naman, papanatilyan ng mabye ing kapanaligan kang Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Ban ing yato, salpantayaya kang Kristo, at makirake king tinape ning bie, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Banding galame ring sablang lahi, kultura o bansang mikakaintindi, mabiyasa lang mamatawad at mikakalugod, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Banding matenakan na Kristiyanong mibibili king biera king panganib, ban miwakasan ing pamaglupig, ayagyagda katamu king mabungang kapanisyan, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Iapetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para po king kaligtasan na ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan na rin kapatid tamong miapektuan, kaniting coronavirus, para mo naman po king kapayapan na rin kaladwada, ring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong sablang frontliners. Makanyan mo naman iabetala ring kapasalamatan dari Lourdes, Edgar, Adrian at Andrew Pineda, di Odi at Luz Kiambao, pamilya ng Nelia Martin, pamilya ng Gloria Ambrosio, pamilya ng Eudiosa Gomez, pamilya ng Rose Martin, pamilya ng Elaine Martin, pamilya dari Tony at Helen Gozon, pamilya dari Mr. at Mrs. Abel Manalese, ding pamilya Beltran, Ijonel Pamintuan, pamilya dari Reynato at Lydia Santos, pamilya dari Mr. at Mrs. Mario Pasion, ding pamilya Paldeng, di Esther, Catherine, Candido Jr., Maria Cris, Claire, Cecil, Christopher at ampon ding Apura. At makanyan mo naman, yabetala ding especially intentiones dari Emeline Guevara Angeles, Leila Abiog, Maribel Mandela, Mary Manette Pineda, Marie Cris Paldeng, Catherine Paldeng, pamilya dari Mr. at Mrs. Romulo at Doris Almario, pamilya dari Mr. at Mrs. Jonathan at Annabel Suplico, pamilya Gonzales at Madlang Bayan, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marty at Badet, Trina Yazon, Victor Gintu, Edwin at Grace Reyes. At para mo naman king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Antonio Simbul, Onofre Villanueva Sr., Gloria Arevalo, Demetrio Simon, Corazon Manyalak, Jesus Navarro, Nilo Udan, Esther Gangwangco, Olga Mangaluz, Pauline Kerr, Michael Lopez, Di Anita at Ediu, Augusto Santos, Pio Cesario Pingul, George Willie Simon, Ricardo Manyalak, Gina Torno, Anwil Rafael Sampang, Eliza Fabros Samson, Merla Mangaluz, Cherry Cacnyo, Di Paula at Helene Hernandez, Romeo Soriano, Gloria Manalili,
ding familia Benavides at Rubio, at ding sablang kapatid tang masakit. At para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mayango na biye, lalong-lalo na ring kapatid tamong di Norma, Eusebio, Francisca, Urbano, Dominga, Emiliano Senior, Celerina, Analino Campo, Edward Pagku, Lorenzo Diaz, Manuel Tongyo, Samuel Americo Gozun, Mark Louis Tongyo, Martin Cuyugan, Manuel Cuyugan, Juanita Lagazon, Arnold Basco, Rene Brenda, at Abelardo Santos, Benito, Virginia Almario, Ana Feliciano, Dominador Ramos, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang ala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Ngayon ipuadwan tamin sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, sa upan mo keng mipasyag king kay kangamano. Ingamano mo, mabiye kalayan, gamitan mi sana iting kalayan banketa, paligayan da ka, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Talakadtap. Ibait ya,
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang dudo. Tanggapan niya sa amin. King kapurit, kaligaya ni kayo tamong lagyo, Kaya kami kami kasaplalat, magilog ng Santa Iglesia. Iglesia. Oy pamimiglalang binyeme kay kami iting kapigaganakan, anting ganap aanyuning kapanyamban. Ibalik mo sana kay kami ing kay kang kapayapan, at isadya mo kaming magmasusi king panyatang na, neng kay kaming talapagligtas, uling ginuya, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Ing ginu manatiliya kay kayo, At kaya kaante mo rin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat nalo king gino. pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan da kang barati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginume. Pisyag da ring sablang propeta ing kayang panyatang. Dela nenengintong birhen, king kayang sepupunan kampe ng alang kasimparang lugod. Si Janang Juan na talapaminyag ing kayang panyatang, at pepakilala niya karing tao inyang di natang ne. Uli ni mo nanong lugod na kay katamo, kitma nakatamong tulang yaning pag sa tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangapayit, kanita. Potang datang nedas na nakatamong masigasig makabante, at manalangin kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Uli nita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya, layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Itnuing banwa, itnuing yatu, ingkekang ligaya. Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. Manyin daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Tunay kapin banaloy pa, yung panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing papanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu-Kristo. Bayo yami daon ko sang lub king bamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karing kiying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinuha na yung galis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyan na yung galis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minom ko kanidi. Iti yung galis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao.
Banket ami patawaran na rin kasalanan, taptan niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Kristo bintang niya at natangya pa, King Birhen Maria, ibalik niya. Ni Kristo bintang niya at natangya pa, Maranatha, Amen, natangya pa. Inyangin igaganakan mi o iba yung kamatayan at mamanyobli ng mebya ng anak mo. Darahon miya keka, iting tinapin ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang, talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kami nganting metong, ning banalay Espiritu. Ganagan me o ipaing sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pare. Ganagan miya naman ing anak mong Norma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag, metay kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabadad ming be, painawan at manenayang subling miye, ading sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo, agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baneng banawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na, kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hangga. Amen, 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 Nginipun, ti mong anak nang inampuning kay katamong mayap at malugod na gino, maus tamong inikeya karingamanong tiro na kay katamo. Isang panyayag Tatangge kami, ikayarian mo, ni pamintuan ng lubo. Etiging yato at imbanwa, ni pamintuan ng lubo.
Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupan ng gagang pakalulo, parati king mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambay ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-anga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, antimo. Ipakit tapo ngening misasan metong damo, king kapayapan. Niyo, ingkay katamong Emmanuel, ing Ginong Jesus, iyeng kordero ning Diyos sa milalakok king kasalanan ning yato, nuwan laring mayawos king dulang ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat ikasme nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakad tayo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kabang bibiyayan mo kami king tinapening biya, pagkaluban mo sanang kapayapan, ding kay kaming kaladwa. At isadya mo kayong tanggap, king anak mo, kambe, ning milalablab, akasalpandayanan. Itingan po, adwan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Luklok tamo po sa guli. Paganaka ko mo po, pota pumbengi, ing misa tamong para Pasko, maganap yang alas 9. Ita naman pong Kapaskuhan bukas, deng misa tamo abakla mo po. Alas 7:30, ampong alas 9:30. Itang misang bengi para po bayong banwa, tapong December 31, maganap naman pong alas 8. At ita pong bayong banwa, deng misa tamo, abakla naman po. Alas 7:30, ampong alas 9:30. Dakal pong salamat. Siklaw tapo ngeni para king Horacio Imperata. Ing Horacio Imperata, laban king pamaglaganap ning pandemyang COVID-19, manalangin tamo. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit nat me kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mingan tabayanan mo la ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la ring sablang doktor, ding narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami, karetang at king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na sana ing pangakalat na niting virus, ating pangakabos mi karing takot me. Pagkala mo iti king kapamilatan ng Ginoming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibye ang pun magari kambe mo, king gameto nga ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayambunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklismike kaking kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikhabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Judas Tadeo, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Kingmit mong katahimikan po, agkatandakungan po ngening lumwal, king pisamban, para king pamamendisyon na ning larawan at lugar na, ning mula na, ning kakatamong patulunan, San Judas Tadeo. Help us in our prayer.
the midst of desolation, Saint of God,